Voin hi September ni somni pathum ninga ni ania Myanmar tol chung boina lam thlir masaleila National Unity Government Minister of Environmental Affairs Dr. Tu Kang Chuan an poisamamo $, Maktaduai zariat chu an nei thei thoi don ti soin khosang sanga PDF te po ral thuam an pecho zel ti asoya $, Maktaduai som pasari z donation atanga an mu chu PDF Sipai te training nante Civil Disobedience Movement nei mek te tanpuina ante silai le ral thum dang le nante an mang ti asoi boka Dr. Tu Kang Chuan an Sorkar Finance Department a sumwong tu zinga ramdang atanga mithiam in pe an nei ti asoi Nimin Khan Mandalay Region Sinku Township huam chunga Maitel Tawar pani ti chiat anile a hemi awangyan firfiak sipai te chuan mi man an nei nual Kantar lan to thinangin Myanmar ram hun sang sanga Mipui Sorkar lamtang te chuan firfiak Sorkar ta Maitel Tawar hi an ti chenhem to hlea hemi awangyan firfiak sipai te chu a thei chen chena Tawar ventir an ni mek ani Nimin Khan mongyo khopuya Traffic Police pakhat chu mi tu ti hriat lovin akap hluma hei hi mongyo PDF te chuan an ti ani thu an soya Nimin Khan rangun khopui mun hnia bom apuaka Sagaing region lama firfiak sipai zani layan luta Mipui lau thabar tam takin khua an chua san an ti heti lai hian nimin lam chanchin thara in ka na lian tham hriat tu rom lo thung heti lai hian Mandalay Sagaing Magwe Yangon le Dawaya te chuan ni tin khel lovin firfiak Sorkar du lo na lantirin Mipui ten kong an la zo sia Myanmar mun sang sanga sipai le police lamatangin NUG Sorkar zom tu anom zela heyero hi chu ven himna lam thila wangin chiang taka puan ani ngai lawani tol chung boina thlenga in ka na le in lam bun na thleng cham chi kara China chon le lama orsen le lama ordum ti ang dewin firfiak Sorkar le Mipui Sorkar te hnenah COVID-19 vaccine ape ve meka Mipui Sorkar paithla a firfiak Sorkar din tu min ong hlai nga hnenah hian China chon COVID-19 vaccine hi dos Maktaduai som pathum z apetoa heti lai hian China le Myanmar in rin lama hian firfiak Sorkar hian COVID-19 vaccine hi apek ve lo wangin China hian ngoi rangin Mipui Sorkar sipai remchang apiang hnenah vaccine hi ape ve le meka chu mai baka chuan ram riami ten hridan na an don theinan damdoi lam thiam te po amuna atira quarantine center te po asak mekani China hian Myanmar ram Mipui te amhangai wang ai ma in ram ria om te chu an rama covid ripui the dar tu an ni thei ti a hriat chiana wangin vaccine mai baka mask le sanitizer te po asem reng bok hetiang ani lai hian Mizoram lama po Myanmar Raltlante chu kongsang sangin chomdol chunjom zel an nia Mizoram Raltlan on lut zinga zirlai no pang zathum som pakwa chuan Mizoram zirna an chunjom to ani Tuipui ral group uai me chin chia danin Tuipui ral huam chunga khosang sanga Raltlan zinga zirlai no pang ten zirna an chunjoma farkona zirlai zirna chunjom tamberin za somli le paruk an oma khobunga zirlai somli pakwa dungtanga zirlai som zol seya zirlai somthum pakwa khuang thinga zirlai pasari waphaya zirlai somthum paruk zong te tuya zirlai pani thekte a zirlai somni panga lianpuya zirlai pakhat le bungzunga zirlai pali ten zirna an chunjoma primary school a zirlai za somkwa panga middle school a zirlai za pakwa le high school a zirlai som pathum ten zirna an chunjom mekani Nimin Khan Lairam Iso Krista Baptist Koshan Assembly chuan Chin Hills Myanmar atanga Longtlai District Raltlan on lut te tanpuina chu Central Young Lai Association kuta an hlan Lairam Iso Krista Baptist Koshan chuan tual chung Koshan sanga ve bur khonin thomno le mutbu baka erong bolna bung bel le poisa te chu Raltlante tan hian khon khom ania hengta hi Nimin Khan LIKBK Assembly hnuaiadin Refugee Monitoring Cell ayo in an chairman Reverend A Vanal Dinpuya chuan Central OILA roi tu te kuta ahlana Central OILA ayo in President Pu HC Vanal Ruat Puyan alo dongani thilpe kan hlan te hi poisa fai cheng noi khat baka
mutbu chi hrang hrang zali somni pasari le thomhno sang khat za som sari baka pheikok le erong bolna bungbel thanem tak ani tundin hmuna longtlai district chunga raltlan sang khat zariat chuang anom meka raltlan hi an la ron lu bel mek zela raltlan omna khwa te chuan a thei anga chom dolin an chena tur thlengin an boi pui saka atul dan angin hnattlang an ko thin ani lunglei uaime sub headquarters po in Myanmar Raltlante tanpuinan lunglei khopui chung uaime branch sang te tanpuina tho khom tura alo ngen to angin heng sum tling khom te hi nimin khan uaime sub headquarters lunglei hruai tu te chuan Raltlante tan an hlan ve bawk tanpuina hi tuiphai group uaime hruai tu te hnenah an hlana sumfai engemaw zat baka dal bek sari le silpolin pasari te atelani nimin vekhan steering committee on Myanmar lunglei te po in lunglei khopui chunga mi in phal te pek khom thomhno le mutpu chi hrang hrang pick up phur khat kengin thingsai bolpui cherhlun ngar chip le nium ngar chip te tloin raltlan te hnenah an sema steering committee on Myanmar te soidanin heng khuwa te hian raltlan an tam to hle a nium ngar chipa pheichuan a khomi pui ain raltlan an tam to zok hialani heti la hian chanchin lungchiat thlak tak pakhat a awma Myanmar ramatang raltlan putum sanga kumsom rukmi khuang thingkhua a chung te bel mek chu kal thalo wangin Ser Chief District Hospital a nimin chhun dar som pakhat le chan ve khan a borala Ser Chief tang hian is tuipui bial tu MLA puram thanmoi an lir thei ngai tu sakin arwang hi khuang thinglama phur thlen ngal ani nimina khovel chanchin thar langsar zual thlir le thuakila Australia ram mar chak Melbourne khopuya tanga halote Mansfield ta chuan an rama jing lamdar kwal eminisom panga khan lirna tak anginga helir hing hian Melbourne khopuya in tepo asoi chenwal helir hing hi Richter scale 5.8 anani in South Australia le New South Wales thlengin anging an hrepa a ma se mihring thi anom lova hiamna anom lo ni in Australia Prime Minister Scott Morrison chuan a soi Lithuania Ram Defence Ministry chuan an ram Mipui te chu China siam phone le lo tur le mangmek te poin mang to lo turin an hriat tir Lithuania Ram Defence Deputy Minister Margiris Abukevicius chuan China siam phone thar chu Mipui ten leimi a lo tur le a mangmek te poin rang theiang bera pai ngal turin angena Anram National Cyber Security Center chuan tun hnai khan China siam 5G mobile phone te chu en chinin heng phone a hian censorship tool da ani baka Xiaomi phone then khata phei chuan phone mang tu te data chu Singapore an server a thon zel ani ti an hre chuak ni in an soi China ram phone siam tu company lian Xiaomi le Huawei te chuan hetianga pu na hi an phana sa hle Niwia ka UNO General Assembly nei meka Afghanistan ro rel mek Taliban te chuan Afghanistan sarkar pai thak takin UN ambassador arwat Gulam Isakzai chupain Afghanistan ram ayo thu soi hun tun thla ni somni pasaria Taliban ayo thu soya UN permanent representative atan Muhammad Suhail Sahin chu an ruat du ti an soya heti la hian Germany chuan UN General Assembly a hian Taliban te inlan hi atulna a omlo an ti thung Germany ram foreign minister Heiko Maas chuan United Nations sa anin lan hian engma omzia anei lo tuna poimo berchu thu soi ni lovin ataka chet lak ania Afghanistan rama mihring dikna chanvo ra be na are photangai atiani heti la hian UN General Assembly a telve Brazil ram health minister Marcelo Queiroga chu COVID-19 a positive ti mu chuani Queiroga hi COVID-19 vaccine la zoto ania Brazil ram president Jair Bolsonaro zuya UN General Assembly session voice sari porungna mangakal Brazil official zinga COVID-19 positive mu chua panina ania khungthan ngalani voina tan chuan du tok le maila Bahzar channel ilo thlir thina wangin lom thu kan hrilchea voin hi itan mal somna ni le hlimna ni lo ni ro se